anda manduni shan kos nyak mal ya nong roi ne gwasame to kon kaler mi peda long mi gorno banyu aga yekel ka gore jen o dera andere jalot ano mi jaling a jo ne ma bana lat gwasam bana roi cha kri grana tore wi ka gambela rol buny ano ke kan kor min entity to nong ya roi gwasame ano ken yam anda manduni chan kos nyak an wala e shanka wal jok pa badak ron kina dangro wi jan dangro wi de to kon kaler ti bana ling leran yaman goren wo de yan sharun latin and tam men gorian obialing rega dana tore wish ka gambe la take information mishangun am gorlian ko de ne dial content role bunde kanaling especially ne re content ka gambe la miti ka gambe la gori jan obrodu realika ka liang mushit kana me ki jin bo me dong chite gambe la ka ngi jan o ti ka randu ki ran shi mor metere role bun ka gambe la gori jan obia information me biaje jake ko bi kanaling bana tin kona lat karodian and tamare wishin winami bana killing kelen wo take it lat karodian to gorliang long kadera ro de jako benedi ko kien be nyak kaje no mi jira mi jidid gwasame ka nuar online tv channel kan kona ni togana me goro jen o jin derit lertin kona la no gwas me derit ka nyane ko kien ka jin ba dairy dere ne ko ken bo dere ga jago de kan subscribe ko de kan notification ba de kan try ko mi te kala mi jidid mi shibare da shwa mala shube kai ka pet so no modera amugwa a joni ambana kwen gwasame rewi ka gambela man shala de wonene cha beranta ma cha ke je ka gambela doro shal ka bol wa shi kana bol shi kana occupied gwadana ti ka gambela wa kan gor kan ode kan warde kan connect right now kwala kuje no ne ti kono gor kan obi kan ka attack no mi kan war kono te ka ber sebla no ber sef ki gor kan obi ka bandit in contingent kan war zone tin be ka gambela bi kan nakpin ki ngum le roda mo no kwai ka ja ban men tin o cha kan ne tama ka cha jo mo cha jala te de ni tin kono tin bi mi en go ne na ci jel re ka gambela ka jen gwasa me na gan karodian kere ga dana to no cha jo me cha jo ngun no e report me chala no ka nyak use ki a nyak rebel tit ka match ki ti jel ka match ka chala do ken ka gambela ka bol ki ka surrounding area and ana ti gambela titin so goro jeno de na rin la ler ko de na te ka you know de na te ka haya let ka ri ka dana le rode dio je chane nga wa berte titin jel ka mejen tamatin gor ka no de gambela de yan ma dio je shi wul gambela de kan yan ma but gosen kontin warte gaten de kan ka yan ma no gor ga jen o de ne dial kontin la ore re ka gambela de ka rudin kap chon ka jal ka jen gwas me menimi shi gambela security sha stable ki chore realika report me mishala ra chama no gor ka jen o de gambela region state peace and security affair office de kan tin dial kon de kan kalat ko de mal de bende kan realika mal monomalat ko no ne Hoshi bar chicken wer diam mek sana yanga jino konin dangro diokten paiwu chicken wer chicken kanak anyok chicken barbo chicken la nek bare reak ante murai kone ante ma chakulan jino kan churin reale ka majino bikan wer bikan kamak kwale kujino en direction na bikan mak ban men chalat a bol mi kuje jen du kan wer zone biben kalare biben ke tang special wareda biben tar pam dor shal ke moy yiltie kana bol te ber totin ante ke anyak ganmen eto en gwada mo te ngwen yel teten ngwen yel jen gwada dan e chika na bartin ko konin te payo me chiken chiki kan na chika wuti kan mo ka bot no mo gwada mo te ka bole long so mete ga gwada me de kan magan chama ka jo shano ki report me this is a matter of life and death so ko kuja mo gor jeno de na de kan information de kan report kan de kontila nuer dong me karan kan je jigdire nyak kan de ko kien so a jom pai to ke jen ko ta kan me en wala changa wal jok ka pai badak ron kin dangro wide jan dangro wide die mo gor de na de kanani chana mu lo joga mat kama tot ke ki gambel ke kan kor gwada me ke liu dio je almost 1 year atame me sha kwar me sha ka kwan sha misali mitu cha je kwan ala ramadan le chairman cha Dr. Galwaron je chala kwanya Ramadan la okay na chairwoman sorry cha Dr. Galwaron je chala kwanya la vice president Sheikh Mojana kwerne maka gambela misale mitu Dr. Galwaron je Ramadan na mala kwere rawda kan war Sheikh Mo Sheikh bar anaka gwade dan me chiga ban kwarka je kan korm dite tene wal
kon mi chine ngwan chi liutin but ka bendi na me shi bun kwermo chine nuer shu ko wala won yam shi ka liu ka janta me dane pai ka ben ka je so na me de kon ngaje no chi o ken di jek and go mu ken but o te ken ti mo chaje gorno de mal der te re wi ka gambia special baren kon atila nuer la kan na kan shang ko ber te mi chi kana kamrar organization dien mi chi kana ya organization mo amela moy ke yo misha ka moy ke yo bi ken nuer bi ken ka wo mak an organization money mo je ne tin kon la ngani ber mo je ke yo mishin nuer shi nak ba je moy ke yo janta dan degaten so organization mi mo ba nuer ba onak ram chin nuer na ko yo be belar and then ba je moy ke yo janta dan te ka special misha ran dan cha na ga teme ke chi kon la to online chi ken ngai den ba ngai no shi ngu me jaran che nak ba moy ke yo to kon kam ke je so jen my very and key organization dia dan let ken mi mo me be long shi me de mal de je no ka gambela so ke riporu kon nunga ani ka gwaze dan me shi kwadang ro me shi bin wi kwam ti lo ne dial chi ke te na jal kel chi nor ba shi le jen kan wona ka nyak zun jel kan ka kwadang ro lo chi lo na te but within a few week later chu to go no bi ken nuari bi ken nak shu ken rami mo me la ngi ke ti chu kan nak ka hospital so no mo chwa gwe no ber shi ken mal shi ken no after that you can anyok man kan ke tang anyok you can anyok na ke kem anyok you can anyok benang na within gambela ke kem no ka goten contin te ke area chale jab kan dorin kokin so from there kana chwana so many am be so jo me da gwano de yen link kamana to gambela lar jana jo den dong banyo ke kel gwa se me ki South Sudan ka ki Dr. Benjamin Bolmel Bull Vice President Ray Wika South Sudan ala kwere rode no ko ngai konen South Sudan take five Vice President tabande guy nyandeng Dr. Riek Machar ke Josephine so ke jan point den kwere dan la kirme yadi can all these five Vice President kanete let barama cha kamlan mujidin tamme wuda shal keme Volmel Dr. Bolmel so Bolmel ka joma chala den go che gien ka chang ka waro ka pai ba de ron kin dangro jan dangro de dish shawa ka Dubai but shawa ka Abu Dhabi again capital city of United Arab Emirates la UAE so again what dini jan wache wen binemi ko je kana kwaren kon till la kwar Abu Dhabi ki kwar UAE ko jen teka magore wajen nang na message nang message dung President Kir Mayadit wana ngajere wijin winami te mugor kana waso Sudan gore investor gore net mobi South Sudan bikena belat kenet kon la South Sudanese gore ken net content la latre which Abu Dhabi ko big ba ko nore wika South Sudan ko de ken invest in mane din mbi angaj bo gwa me wa bul mil were wichin winami ko ba yo ba ko print ba yo ba ko nore wika South Sudan ko South Sudan tel cash so ko kuja mo ga jeno ba yutu ngwande shop ke bilioni ba ka nungre wike South Sudan ba national bank ba jemo ke yo ba private bank no ba dil mo ke yo ba ko be yo be kula rongre we ko ntame ci paper money shi ke tere wike South Sudan so jo mo gor kono de kono ling Dr. Bolmel chemore wike juban tama te gien che woke United Arab Emirates so che wen winemi already cha right mo cha jalat 18 continent ko office day no ka jiena ka shankara ka jo ke Tuesday mo shanka waro ka pai badda ron kina dangaro wi jan dangaro wi de diet so jo me amatok anamone man dien an bana nyoka milin kona amator long chi kon bo ne am tene long ata dana chalat ke jeno shi kuma South Sudan shi ka right kene kuma Israel ka do badana bane ti ka Gaza ala ne konti te ka Gaza ngai kona Gaza mat kene kona shala Hamas te ka kur no ke kume dung Israel cha which I should duck chinerian konti la Gaza panken chi bot chu penika telekon misham kene ko lobdia maso be kon ba shu Canadian konti kule shu ka kujamo chi Israel chicken another alternative chicken kulo gore no nene baneten konti ka Gaza la Palestinian ba ka wire ka Gaza ba ka nan ka South Sudan ba ka nan ka Sudan ba ka nan ka Somalia ka kujamo ko an Sudan chicken deuthin so ba yin no ne kare we ka South Sudan ka jawada na shala no te ga ne dang bakel ka South Sudan ti chirwach ne ko kor gwa de pai we ka do bada na de ne de to de ga no je we ka South Sudan of course ne me
cha je lok enetin kokien and go na me chi chuong so Sudan ngure te reka te kor e benetin kontin la wi arab ti kokien chicken mishre me chicken lok and o chi Israel che je Gaza che ga de wo jre we dien baga nang dor dien bar malat ke longa je Israel kana go na bne Gaza bne lat binabi kulo lu jok enedi kon la Palestinian la je Gaza kene ne gori no biya dora biya jamach agenta dan and argument tege but not yet can clear information mishi garodian kulling shika agree wala kan ka agree mu da kanaling mishi kana mone ade kon te ngai ko dola mo dol mo ngot tinan tama ko dong ba je kulo tuk so bana full information bana ga jiko kor gwaden be medong shikuma South Sudan children link kan jesro no baji Gaza ba no re wike South Sudan ke cha report ne ma chana lat joganetin konti to roll bunya ke gambella menimi shi gambella security la peace and security affair office shi kana kon lar no shi pincha te kamal ko chala do beran tama katin gor kan ode kan connection me pai kan lat pan keje gor jeno biya nywan ne ko kien jen jawdana gode nywa yekel ban nyaw je kale rodien ka do dana donde ko rwande kon kalin gwasame kan Nuer online tv channel eno anda manduni shem ko nyamale no rwani gwasame an biya